nikurudishie shukrani. Pokea hiki nilicholeta, sehemu ya ulichonipa. Ingawa chuma bali kidogo, nakitoa kwa moyo mkunjufu. Kaini alitoa kwa wivu, ukakata kupokea, ukapokea yake amini, aliyetoa kilicho bora. Ukapokea kama mjane, ingawa ni senti mbili tu. Yeye alikutolea vyote, hakujibakishia chochote. Nikupe nini cha kupendeza, ujue nilivyofurahi. Nitatoa bila fedha, nikurudishie shukrani. Pokea hiki nilicholeta, sehemu ya ulichonipa. Ingawa chuma bali kidogo, nakitoa kwa moyo mkunjufu. Tuze kuhesabu baraka kwa chochote ulichotupa, na utupe moyo mkunjufu kama wa mama wa Serebatu. Tukumbuke wenye mahitaji kama Yesu alivyotufunza. Soma Mathayo 25, 3:8 hadi 4:8. Nikupe nini cha kupendeza, ujue nilivyofurahi. Nitatoa bila fedha, nikurudishie shukrani. Pokea hiki nilicholeta, sehemu ya ulichonipa. Ingawa chuma bali kidogo, nakitoa kwa moyo mkunjufu. Nikupe nini cha kupendeza, ujue nilivyofurahi. Nitatoa bila fedha, nikurudishie shukrani. Pokea hiki nilicholeta, sehemu ya ulichonipa. Ingawa chuma bali kidogo, nakitoa kwa moyo mkunjufu. Lakini hapo safari tafadhali nimeweza. Mimi pia ni mmoja wa kwaya. Karibuni sana. Karibuni sana Mr. Chair, na nyinyi karibuni zaidi, karibuni nyote. Feel at home, this is your home. Feel welcome. Kumbe mtu ana sweat. Kumbe ninaweza sweat, ni waimbaji sionangi wa kuniimbisha. Leo niko na waimbi ndani ya nyumba, na bila shaka hata umeona tumeweza. Apart from lakini tuona chama ni tochiomakia. Tochiomakia tafadhali. Tepotea. Etia lede tochiomakia muno oni. Karibuni sana anyway. Karibuni sana. Hapa ni kwa Med TV na teko meaketira buri amero kana ini nkakente mumero nonto teko meaketira ibuika kwa kemero kana ni mimi peke yake. Ibuika kwa kemero kaini nkake kemero itukia kwa bora muno na twakielewa boya ya buru kabisa te yaonie Wana ngawe musongo ekethia mutegeri bomwere bweta wa twajiririe na
ladies first. Oh, Especially because I am Evakethie obaire iwe o representete mbi kwayene alafu kwaya ni akumako na obakaribishe rasmi officially wasikie sauti ya mwana danda mwenzangu. Karibu mami. Thank you very much. Ibwega sana. Tegeri ba Meru TV. Ashore betu na arabari kuonde. Mbere yenu ni kwaya kuma MCK Mudhara Loma Church in Mudhara Circuit. Wow. Miathene Synod. Wow. Kwaya eri etwaria yora simi ni have wells of happiness. Nonto ndwembo ira tuina acio nthe itotigana kuwirwa. Amen. Na itucokeretie ngai nkatho nonto bamwe toyo mwea. Kwaya ye yambiririe back 2021. Na kuromba gukwingi na mwathani atwakwenderwa. Amen. Atu inspire tomba gutunga ndwembo na gucina. Wow. Otherwise itowiretwe muno ikuigwa twege gicokeria ngai nkatho nonto ntumirie to ni taitete kuraya. Sure. Na mwathani na weta na mbere kutharima antu bawe ukulukira ndwimbo ii nonto thimu ciacio cionthe imbesi ke Biblia. Wow. Na ni rwimbo rwikai ndwimbo ciekaira antu inya sana cionthe ni ndwimbo inyanya ira tuthithitie no China. 7 of them are gospel songs na roro ngina rwiro murano. Wow. Na itowira kwa muno ria kwina murano tugeta ko entertain na ukumithia ngai. Na rwimbo ruro murano no ntonyoro rumete Bibiliene na ituigitwe tukathete ngai sana. Wow. Edi ruro murano muno nonto directors bakwa kina Kelfrey kina Mike mukipanga harusi hii kwaya imembuki kwa ya kwanza. Imembuki kwa ya kwanza asoko hapo kwa ngoma ya wedding na makanisene ukiakwethira uriau na ukienda baya kanisene ku ethe kana kanisene ira ushiriki mbuku abo bakethira bai kwa namba mwisho wakikuja kwa church, wakikuja kwa harusi, wakikuja kwa giatho, they will leave a legacy. From ladies na shift kidogo kwa men. Nisikie bass ndani ya nyumba. Kwanza aya ni no mweke. Tajabu wethera ukaya wakanyakane na nene nonto wenka. Karibu sana baba, wasalimie waambie wewe ni nani, kutoka wapi, gitege kuena kyo kwa yene. Na kama una kiti huko, mwambie mimi niko na kiti ya kuimba. Enough. Karibu sana. Asante sana muthikerio na mutegerio Meru TV. Wow. Itucokeria mwathani nkatho nonto bwa kanya katwete tukaumba kwiyau wenda kuthikira ndwimbo ciina kuwirua ndwimbo ciina moritani ndwimbo ciina mataro ya mega thikira ndwimbo cia Wells of Happiness Choir. Sure. Kuma MCK Loma. Marieto yakwa mbitawa Muriungi James na ingucokeria mwathani nkatho nonto nampete kanya kwithira ndi chairperson o kanisa ya Loma na kwithira ndi member of this choir. Wow. Indwimbo injega ira kwaya ithuranirite na kaita kauka those 2 years itukwira mwathani bwega nontu indwimbo ciina moritania mega. Sure. Indwimbo cia tukuria nyake kirundu. Sure. Na kwaya iniritanite ku spread the gospel. Amen. Na kwaya itu mi launch officially tariki 20 this Sunday auke. So inkwalika tegeri bonde tuye Loma, all roads are leading to MCK Loma. Wethire nkatha cianto ukaribishwe urai na baisikiri cionthe Loma, bikibiki cionthe Loma, ngari cionthe Loma na kinyamauru tucherwiro mwanka Loma. Tutawakaribisha sana as we launch this first album. Wow. Wega mwathani abutharime. Ndina kiuria au kwa ku launch. Kukethera kurugi. Kukuria mutegere ukiagwethera nukona yaka we mbikeweta naguo kombo impara no nturusa rugendo ru irombaira baingi muno rira kwanje kinya uko kamfugo kwina karombo kantharima muno rande ya narakurugi ngai kaira muno ngakainira ukaiku bonga ongela ende wete ndakwina muno ndipu mbu ake bonga ongela uko kwa mfuko. Kama uko hapo na ukethira maybe wina challenge any kinyana ndika na rombo iro inga marundu ya Saulo. Kwina munene wa Israeli atawa Saule na Saulo ari munene wa Israeli teu na renda Daudi aringa ngita agasakata rombo akaringa rombo ya roro MCK bakuina yani ngoma ira tiareke Saulo teuma
kia kira kigaborera ukiakwithira we possessed ukiakwithira we na thina kwenda utethwa tukutane Sunday ti Sunday ya miaka yete this very Sunday yauke irio twitite au Loma kanisa ya MCK Loma kanisa ya MCK Loma tariki 20 Sunday irio tuchamanite nau twithire tuki launch rwimbo ruthongi sana iria toina na inge nyingi iko tukethira tuki launch in case nkethira inkwenda kana nkikinyau mburie bwanjiririe kuina mwaka yuriko na sofa bwina rwimbo iana rwimbo ruru eto rwambiririe 2021 mweri okenda na turathithia mieri 3 ya kuromba turaromba kabisa mwanka Murungu aratoa biuo bira bibatere kwithira bikitharima antu bawe amen twathithia rwimbo twetumaira biuo bira na twambiriria kwiritana the whole of 2022 twathithia twekirwa beats japo kuiba kuikiringa bwega sana sure toina kidogo tochoka toita twekirwa audio rwa rwimbo tumba kuina lakini tutiurwona na this here kuma mweri wa 6 mwanka mweri wa nana first niro twashutire rwimbo rwetu na romba kwa rwimbo full romba kuinwo kiona na kinyoki igakua yes. Eketheka sana Max Creation no tunkume iwe director wantu baiwe shooter wabo ndarimeka sana ibwega no tukinya bondetera bo amotambone Max enwethera producer wa power in fact ethaira muntu mwaya sana itumwete credit no nturia twambiranirie nabo mantu ya shooting na organization ichionde bethirite bari antu babata na itukwira bangi bara bethirikia baina rwimbo bakwenda kuthithia shooting they are the best yes baina chiamani yara thank you so much kwena bonge kwenda umera kayuka ukia barikania kankwenda kuwa no turirie kiurio turie kithako ina kuria muthara na aratumite ina okuthitha kwa maia ya ukia tafadhali yes very fresh nyare takia na muntu ringi tafadhali na ina okurie kurubaraba icie gukia kabisa nkatha ukia wetwa kayuga kega kinya kama machindano kaomba kuuma antu au na kira tukathithia kio appetite cietu ikunywa kayuga okia tugietera bingi bira bithuraniritu ntije ngateni ngakinya number 1 ukia kuthira no tietikitie sana kinya number 1 wenkurukie kwa no nikijua utafika mapema nitalalia huko nto kwa twangenda tena nikifikiria nimerauka kumbe kuna wale walikesha mwanangu nilitezeka lakini so fika mapema ni Sunday hii kinya mapema kithira no kwenda kukunda kayo taraka ta kundwa tiga ntakwenda kwa exaggerate lakini kayo kama muthara ingateyete ainya ngo ali uriona atia uriona antu boba kari atia wonderful alafu re bwe kwanjiria kuina yes bo ata safari ya wini aini singo ibo aini baraba ina bonkare ibonka baithera bana challenges kana inya bwe kwa challenges changamoto bwethera bwe chamani atio safari ne wini kinya turi kwaya itufisi a number of challenges no to challenge embere of course such production ni kwenda finances very true ni kwenda sacrifice time very true na itukwira ngai bwega no to na tu bethite twaita through all those challenges tukona resources ira ikwendeka na twa sacrifice that chietu na itukwira mwathani bwega na ibwega no to inya baba abwi kutuwa this opportunity kinya twakinyira antu baba ingi ibwithiki antu baba ingi baka CD chietu aba subscribe to our channels nikenda bakathikira ndwimbo yu kabo channel one YouTube iri on the way ite on the way ingwitikia kinara rendio ne inkuringithakia ndwimbo imwe chieke YouTube o ira chiekwe no tuno ko bokongela no bo bakaribisha rende bageta na mbere kuukiria channel chienu ekire YouTube arabo chietete atia MCK Loma Church. Wow. Yes. MCK Loma Church nyoe kwaya. Nyoe. Wonderful. Alafu kile changamoto iwe wethirite bwekilokira. Ikwethera kwina maybe karundu karaka kuka bamo bakaumira njirene bukanjiria za multitude bukanjiria as a big team. Alafu on the way gotwika kanyamo no tuimbichera mbi ikuritwa kwithina bamo baiko buraka kantu kanjirie kuleta changamoto
wakauma umwe kwa umwe maybe no bothera boine nya principles ilazima obwethie ona no tutene bode maybe abatire kwaya a join kwaya atonya kire CD maybe principles na kakochanga kanyamuka kwe baba umira barabara ene kana you have been intern since you started. Burampenda kumenyethia muthikiria kwaya yetu ambiririe turi antu 40 baraba igirwe rwimbo rwina nkanyana bau kuma rwimbone ria twakarire ndi twathithirie constitution ya kwaya toika mawatho tara ya tunga indikenda baraba kauna mawatho baumba kuthithwo ntu fulani kana yaingia bakauma buru na ria toitire na mbere itoikire tu sheria kidogo to tunga like kuyochereri kuyana thimwe karia ria mwarimu akuritana kuma ugaita kinya wati abangi yau yonthe yethira ya mawatho yara mwana kwaya ati bateri kuna kinya rimwe na muno njirene yo changa toeranire tu wachererwo keya kabaini ukiria kwaya nima waria manto yange yakiendelea twakuringa kabaini ukeya na kantu fulani so ria batu tuma nja tukiya kwaya ne kwithuranira no ikamatakia tubesha twanona no ntuti kumenya iya no kario ringwe baini tuti kumenya ire thimwe kwe kario ringwe baini utikumenyanga wakinyochereri kwa muntu ne yana kintu yakana kai mubuko ne atalete gakathira kawika kwaya kau na kinya kuria mwarimu na kwo kwiwo agune everybody te baini sure na to walk that njane in fact out of 40 20 batiarire what so our choir comprises of 20 members very active aba iritanirie bare ocherero na bacherero barita baini bara bairitanirie kinya kwe ngwe ne ira kali twethira tukiya wow ikwethaira kwina challenges cia finances no ntunja ni uyonthe kuma kiwikira trucks audio mwanka shooting nirenda mbecha muno lakini batu bira toigwatakia mbere manto yonthe ikuromba every time ria twathwana kitwetete kubwithia ni activity nitugaciata tugatirima na amwe tugeta murungu na by the way the next step tukona mbecha cia ni bura tukwenda na cia kulukithia wow and that has been our journey na murungu natutethetie mwanka twakinya na nendi yakatorova kam challenges nontu katwetete ku launch rwimbo next Sunday wow the coming Sunday na ria tuka launch rwimbo ruru etoro kinyele antu baba ingi sana tukethia twikuyuria wirigiro bwetu na antu baba ingi sana baumbo kinyelwa ni messages chietu na nyengu kathanga sana nontu ria tukarire ndiune antu baba ingi muno ibandikire SMS cheku abakutharimwa na bakuigwa rwimbo chithongomete already itukinyelete nkoro inyingi na batu tukari ya kwaya itu isia yanete weekend kume murungu ara onthe tukendekana amen nonto mwelekezi okwa na ara embira ndarika no kachitete na mbere riwa retiete ramu andi burambika kwa na inkwenda na abo tu exhaust tukiumagaruka nonto ntukuinge bira bukabanga kuya bwe very welcome this is our home rira onthe bukia nonto bara batutegete ruwa ribu kabanga kuya next month ibange bakethira inya after launch murungu abo mbethetie buye bwe bachokerie nkatho nonto inkumya bakia na njira nene watakuja kwa mpigo watakuja wamefuatana so after launch karibuni tena then natokere karekeria for example nkethiri kwenda kubwalika kanisene inkwenda bwalika kiathone kia harusi inkwenda kubwalika kire kanisa eto bwithira bukithari mantu kana inkwenda kuelekezwa injirere kumbatire kuya inkwenda ku support ikundi kienu na chiringi ngiri 5 na chiringi ngiri 10 inkwenda boritira rombo free inkwenda kinyobo wa mashauri inkwenda kinya kurekebisha antu ndona kotebui no ntumire namba ire kwethimu Bwega sana Miro TV na thikiria bayo buratumbo thaima ntu iya uthire muno rira antu bakwenda gucoana ibacoana na mpui na mwanka thai twabua contact people barabomba kukinyela bukethira bukinyelete kwaya na nkabwa namba thimu ya kwaya coordinator ni one 07 20 24 21 76 chokera 07 20 24 21 76 ekaritao na in case ugekira something ekaritari yetwa Evangeline Kayongi wow yes the second contact ekethirere a chairperson no kanisa no ena tuwe namba nikenda muthikiria kaumba kwithira aithuru na batu thank you the second contact no to contact na 07 12 764
996. Michokera. 0712 764 996. Na mwathani ati aitambere aibutharima saidi na saidi. Amen. No tubwatha biuria biu bingi nte kumenya kithira nkabori riu ringi tukija lakini kienda oboria au ni obwathiriria wini kana bukaina album ingi bukaina ndwimbo ingi. Oh, in fact no tutwethirite inya twina lounge. Nika tukwenda support nikienda tukiambiria the second album tutethire twina challenges ira twanjiriria acio rwaro mbere na mwanka thai batwe rwimbo ito tungite irio irirende inyingi kirato tieria ke igwetwa ukarandhiringi wiritana sauti. Na torikia gwikira sauti twita process irengi nikenda tukaruta another album and I think by a time like now mwaka yura twitite tuketha tukirita the album ya ile. Glory to God. Yes. Na kama kawa kama dawa na tuite tukethera tuiva mbere ku launch rwimbo rwenu inya album 2 mwanka album 50 tuko hapa kwa ajili yenu. Amen. Ukiningethitia honorable Mpuru wa Bori awe director kana mwene Bonten Media House au bokethia sana na naendete antu ba muthara sana. Na kinya CEO Mr. Mithika nwa obokethia sana. Kinya Mr. Chairman Mr. BJ obokethia sana. Kinya manager nwe Fei, ngaida mweta Dr. Fei lakini she deserves obokethia sana. Aritingoge bonthe barabara tango eke Bonten babwire babo endete. Mwelekezi wangu wa leo ama director wangu wa leo Mr. Kenfrey na Mr. huyu akobele yetu hapa ametutuma amewasalimia. Amen. Kwa niaba yangu chukueni salamu zao wote. Okay. Namsikia umebarikiwa. Amen. Thank you so much. Twende na ngoma kidogo, sijui sisi tutadanzia hapo nyuma, wengine wadanzia hapa mbele, tuone wakidanzi. Twende kidogo kidogo tutoke na ngoma kidesign. Twende nalo. Mbele.